memilih seorang istri yang kusapaki apenayat maka angkat doa pamilo itang ngari sisi ng makundumilo ibu bene nasa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam agayero limaliha lijamaliha linasabiha lidiniha. Alhamdulillah syukuruki mapuji tandrigan ka lori sisi araja aku wasangan na Allah ta'ala nasabari rilalan na yeswewe digaga akatata sangadina imilu yunlodoang iluwi ko tiparu ang magimagi nasaba ang katatakap ko rilalan na yeswewe natofada yakai duwawali limatan natofada cingari bitarat ang magimagi nasaba patluang ngetang mancajiwi patampa baraka pamasilori sisina duwi o timparo sehingga nantinya ketika membina rumah tangganya tetap menjadi keluarga yang asmara agayaro as-sakinah mawaddah warahmah tentunya didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa dan niya papasalamat masem ifangolalari alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajalukang iasalamakan at katuwo ng linuta at katuwo ng akhirat jamaah walimatul urusyan dimuliakan Allah dek bisa kadaga di miru upo iwi aswiri nasaba sini na anong miru upo ni samana ni moti koroni magay nomorosi di Ustaz Tony. Yang kedua S1 Tony, yang ketiga S2 Tony, yang keempat S3 Tony. Jadi rupa puwa makada yang pupura ni makbeni tahu suku itu kaya sa suku iya tu hakikat na buron ini sinin na kebutuhan na ang kamanang ioko makunraye sinin na keperluan na makunraye ang kamanang ioko buron ini. Makanya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan memerlukan antara kekurangan dan kelebihannya saling menutupi dan melengkapi. Maka upasaki iyewe asuri kalau melampok kecampur ngasih bawa anak darah campur dae dirutu rilelan na baru gae kalau temaka geratak nasi lesuruh saudara al ustaz nasuruhi pada lepak geratak na paccaramay iya to na punisipa mapato na maturo na tagkululungan ni anak darah campur dak temaka lebih na namatang desiri. Maka insya Allah ketika melahirkan seorang anak maka anaknya mesti menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya di rizka upasaki denre ia kupure matu ia acara meloki siaga anak ta micawi buti makun raya ini gari agustas na serutin tatangga gari panitay tatangga gari malu-malu kucing takatani gari di manay katani gari di manay sinin na tomatomalat di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ya kung kana darah di dalam na ibaruga iwi namo mga cantik tandi namo mga kanjak tampilat ta iya to na matipili ulumata mamirapipi makincong makbalana kita iya to na alatak makiri telu na maputi ulita tapi iya kode patapura malakay tataki ya kari anak darah cupi itu gaga ko anak darah akka gari imane maika namo maga bati tak tututan tamati cupi makotore ni kaloloy namo maga kanjang estilaka yaitu na masyarakat lepis makjata na makacamato bolo ya kwere pamukuro makbaini tatapo ya kari kalolo cepi siruto anak darah na kalolo cepi anak darah cupi na iya patutut na cupi ang kikuri cepi pasampo na cepi ang kikuri cupi maka alhamdulillah pilalan na yesoy siruto kalolo cepi na anak darah cupi yang karena manca disini nasaba asukuran na makare ada na pataro na torelota si sampuan itu sirina si sukuan ijana makare bahasa na agama hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna iya tu pakaian na buranewe ang ikumakun raya pakaian na makun raya ang ikuri boronewe. Makanya ketika memilih seorang istri
Yako sapaki apenayat magkaangkat to apamilo itang ngarisisi ng makundumilo ibu bene nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayero limaliha lijamaliha linasabiha lidiniha ite na sa warang parana at ite na sa agalungan na ite na sa batilan na makuturo risisi na gamana maging nabitak na futame lijamaliha agalungan kacantikan na subaiya tumakunraye nomor si imelo isanyo yang kedua melo ibote yang ketiga melo ibalik manay yan at nakadami kita ketika aku memanggil istrimu maka panggillah dengan panggilan yang paling romantis na sebab pemari ifaulang kuasan na bainita paimali ifaulang kuasan na lakaye makanya yung kumatamus sa imakunraye na ipalece-palece tacek na idikuraniwe makada wahai istriku yang mewangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari walaupun tidak pernah mandi tetap mewangi kalama mak bau sepuh jadi itu makunraye namo masulapa arwati munatatatami jawa cabai palari ya kumilalo batinnya nakada bapak magamak kita nakada makna macan tila dan nikmat tati ayutin dewi bersih itak mak borong-borong nama kata rahasia arudari temma patut ta'an mulat temma ukuna tukuta iya tu nama bomba muluwata mak balik lima tak mak iri telu alat tak mak balana biji tak mak putila ku wali tak nama lebih suku ulat tak patah samana iya ka alun namin di taluk jaka palagi itu makun raya identik dengan kecantikan mangai ekaan ngilipan macam minapamendai suluk kebun tinggi kaya gaya lo, pertama macam ini menikiro na kamarakna kuro kuyuro na kamarakna miro na poli kubolana lepas macam iku dan dicamina na siya motoro na jo kalau tinggi mele tame lalak baruga na rapo katas piyon na motoro na pasi macami tame lalak baruga ina kotik badak na ilalak badak na kacamin na milo imendai masolo na pasinala hapilak ba na naiti na macamin na maselke ikaan na ngilip pa macamin na pamendai solo kubotingi apa na moji wita tumatua mahapilak ba tuni yang tumatua mahapilak ba duang rupa ni ya korek natin musti maselfie nakobate na maselfie duami model ya korek na koy makobate na makare anak mondrie STNK agayero sudah tua nakal kembali sinin na tumatama lagi jamaah walimatul lurus yang dimuliakan Allah jadi kami matutong mata patumatua tapi jiwa na anak darah sinin na tumatama lagi yang kihadir napani makadate gurutta ang katuang pasifat na makundili na wading infodeli agayero nomor siki aja musapa makundili magala imachikul uluan ni padare padalangi ya kolay campak apa kami itu yang makunrai ada makna yoro makunrai masikit bakat di nama kiki mami itu melo maciku buluan ni dena fada to aga ay maciku buluan isi kananan na sabak mancu ingat na nama lampi sa banda ya faidi ya to na ingat penya sadap ponco na lurus yung maciku buluan ni pada sisa manilo na sapak bermotorot asye yang kedua maka dia berita aja musapa makunrai manipi timona ada maknanya ya hobi na pacicira na pananakam apa kami itu makunai hobi na melana matan nama Cina ditanam bu anak nama Cina na moje maknya mamangan na tu tiap aja iya panapa jamanan na iya kumatindai tapi angkat tu kanjak na iya kupananakang ibay neta makaratu zaman nambo anak na matinulot na mapato hijan na iya kung kabola asikan at tasuruman iminrik manan na 2 jam insya Allah lari si tangi magai desepakali itu termasuk datupat tua nasi tangi jamaah yang dimuliakan Allah yang ketiga maka deborota ajak musafang makunri mopuk bulu-bulu matangna betongan nah makunri kita iya sini tabali bola na mali kulkas 2 pintu milote yelya nite bali bola na mali lamari jopara milote yelya nite bali bola na mali motor oto milote yelya mamimi doko na lakin na nataro reso na masijak maputi gama iluwat na makaretori rota yanaang kaburuane masijak maputi gama iluwat na tanda bayi na makunay pak bunulak kay
Sini na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat nasa gurta ayat musabbah makundai malampi bulu-bulu bitina nama oke te kalipat nah. Ada makna na yara makundai panjuka ang kilakin na puli makariso na disi sa gagawat diyan itang natuane ambo anak na nasuruh misarai ambo anak na yanaan ka makunday mapuhe makanda ilalirang kulipungang inatagar itu dan iya sapira yesunya binemondri. Sini na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Upasaki lori sisina bertimparui maaf kepada saudari Endi Rizka. Ia mapukon di kemana mau itu motor tadi. Baja na sangadiyan na tokomita kiman la si bawa sila suruk saudara na surukin. Ang katuduwa ito matota indo na ambota ajak talufay pangorbanan na. Tapakan jaki walat licin na. Duan rupang itu yang pemeki lolongang ibarat ka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nomor sidi pakanja ki pakasuyat tak manasala dat sidok piki si bawa plaketa. Yang kedua tapakan jaki walat licin kedua itu fajajiyah. Ya pemelo ki rena pengorbanan na induk ta 5 way na induk na deje na yuliwala iti wijay agayro air katubannya ketika dia mengandung kita selama 9 bulan. Itana tu kasi induk tahe mondo ki ilalak buah-buahan na induk tatamaka rajin na watagan na. Bahkan ketika dia melahirkan kita siwali aja na rifiktanange siwali to aja na licolori na kikuruke. Bahkan ada seorang ibu rela mengatakan taro nak mati ya selama mo wijakku. Jadi kisimita tajari lino napasuso ki indot na saba way susun na napawagka ki indot na saba tiri pusat na baka way matan na indot ta sa tiyak malang sa tiyak siyang asuan ni madan na way matan na hanya untuk apa minodongi anak na namiting malat di na dino akhirat. Lete kilori ambota bate na saparangi akatuangan di dek nakadawala kaso dia tinggalkan rumahnya dek nakadabosi-bosi dia tinggalkan rumahnya baka masam memagali lewat irita makgerang kajari 5 nambota irita makapuru pala 5 nambota na mapala. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk memenuhi keperluan hijau-hijana. Makanya tawalat deceng idu itu fadajiat tandi. Mereka saja salat tapi saliwag. Melo walat deceng induk na, melo walat deceng iambuk na. Tapi nekia dek negara itu makuat na. Dito mibawa tudat canunu neti wali we matan na nawana manang isirin na totoo na. Makanya saya minta kamu
Mayro kanji ko kiyulo ng buta. Mayro ka tajama ikasiliman ng butang di. Tajama liman ng buta. Tapawi liman ng buta. Napataka lumari ang buta. Nasabak pangorbanan niya kulto kaluwarga niya. Sinin na tumamalaki jama'a wal limatul Qur'an dimuliakan Allah. Makanya perlu kami tekankan. Mega saja salat tersaliwai milu makura-gara si batu matwana milu miti tumatwana baka milu wala dacing itu matwana tapi neki di gagi tumatwana tumatwana lebih yang hadit maka alaka bahagianya hilalan na Yesue na sabah ang kamanang isa di salata ang kamanang suku lalotang nito na sabah Asia maasi sukungan ta ang magi-magi na malabang ipaniin na mancaji pagkasiyuya kami na batuan na maraja di sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sini na tumatumalabi jama'a yan dimuliakan Allah. Maka di nagagas sa ngadina na tumiluduwa rifungan na ta'ala. Ang magi-magi na sabari fatong at tagkatamana rilalan na Yesui. Mancaji wipamasilori idimana na ilulungan niya salama kaliliwali. At tofada salama rilino. Lapi-lapi salama rilino siwalito fungan na ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, berkahilah keduanya, rahmatilah keduanya, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahannya, tempatkanlah di dalam surgamu. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah istri kami istri yang taat kepada agamamu, istri yang taat kepada sunnah-sunnah nabimu, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.